Ajusu kwa nini mato de Ariel suse kwa be bebu fulango. Doshitinye wai molo pekwa ave nash nadiamado. Doshininye gumu korea kwa nyama miyiso tihali siniro chiyamado. Doshisanye Omicronashi amenala mavuni Austria kwa netsehi kwa netsesheso bashevu akumyela mado. Doshitide zebe bufulango wai molope kwa ave nashina diamado wai molope kwa ave nashina dialobi bialo amuti hama kwanya ave nashina la mavuni ave ngaimi shiliobi ave shosutiroli bialo wai molope sanga soka kwanya ave menu kwa nediki glasi yuzangami maza shialobi ave shosutiroli bialobi sewalo. Doshini deze bebu fulango gumu korea kwa myama miyiso tihali siniro chiyamado gumu korea kwa myi nama begu myama pashe tihali siniro nya amin nsichonite yangon juhina dekwa bi inchong juhina dekwa chiyobi gumu korea kwa ma myama rongkwa bi sufulalo. Gumu korea kwa myiso myama pashe bude nipupfali kurosu myete chunama lipide bema galobi sewalo. Doshisate zebe bufulango Omicronashi amenala mavuni Austria kwa netsehi kwa netsesheso bashevu akumyela mado. Omicronashi amenala mavuni Austria kwa netsehi kwa netsesheso akumyela dialobi netsemirunzobuli befulalobi sewalo. Omicro BN4B BN5 bunya nashi tata gutsama ngalobi netsemirunzobuli bialo amu Omicro nashi naso soronya Mwaturo kate ngalobi bialo Tsimuli suvunya Zimakuma vunye Shisungemi jwalobi bialo Austria kwanya COVID-19 naganetsu akukatama kwati kwa ngasi Tsuchoko bilisa ajidenya COVID-19 naganetsu kadialobi Popular News Channel kwa betalo. Choso nalo cross bude yakushamua nganye jansinda naram ngalo.